Hhayi bafana bakithi, lolu daba lekhefu nama-North Africans kuyacaca ukuthi ngampela into esiyoze ilahlwe, into engeke iphinde ilunge bafana. I-corruption nokubola kwekhefu ngaphakathi into nje engeke isalungiseka bafana. Laphana kwikhefu kubole phuhlu bafana bakithi. Vele-ke nama-headquarters akhona ale eGibhithe bafana bakithi, khona eNorth Africa. Wona lama-North Africa lawa angayiboni engama-African, kodwa i-headquarters ikwazi ukuba le eNorth bafana bakithi. IMorocco bafowethu yakhombisa ukucwasa ngokwebala okukhulu ngesikhathi kudlala le tournament. Lezi zinto akaze sikhulume ngazo, angaze ngikhulume ngayo leyo nto because ngangafuni ukuthi mhlampe kube ne-controversy kulokho kwakwenzeka, kodwa ngangitshela ukuthi ikhefu izothatha iy'nyathelo, into eyangenza ukuthi ngithule. Nami ngangitshela mhlawumbe ikhefu iyothatha iy'nyathelo bese siyaqala siyakhuluma, kodwa ikhefu iwakhiphile ama-sanctions namhlanje. Yasho ukuthi ijezisa bani ngani, yasho ukuthi ijezisa bani ngani. Zaqina futhi ijezo zeSenegal, iSenegal le eyathatha indebe kwiMorocco, okusho ukuthi mhlampe babengathandi ukuthi iSenegal iwine leya ndebe ngoba kune-behavior nje eyenziwa abantu baseMorocco nabadlali baseMorocco enkulu bafowethu, eyaba yimbi kakhulu futhi towards abantu ababezobuka i-tournament and nabantu ababedlala i-tournament bafowethu. Ama-Moroccan muzobuka le video ikhombisa ngokusobala bephosela uNwabali uBhanana. Akekho umuntu ongakwazi lokhu ukuthi ihlwele uma zisuke ephosela umdlali uBhanana, zisuke zimcwasa ngokwebala, zimbiza ngemfene kahle kahle lowo mdlali lowo. Lento yaqala kudala, into eyenzeka kudala, yake yenzeka nakuDaniel Elvis esadlalela iBarcelona, kwaphuma kwathatha iy'nyathelo ey'nkulu ngalokho bafowethu. uNwabali bemphosela uBhanana bekhombisa ukuthi uyimfene. Kwaphinda futhi after final yeSenegal, ama-fans eMorocco akhombisa ukucwasa ngokwebala okukhulu towards ama-players eSenegal nabantu baseSenegal. Kunevidiyo nje le eyenziwa ama-fans le eMorocco, yenziwa ama-fans, omunye ezenza imfene lana ejabulela uBhanana, bemnika uBhanana kwi-crowd, kujatshulwa kunje. Kodwa ikhefu akazithatha ngisho isinyathelo esisodwa esizojezisa labantu abenze lento bafowethu. Hhayi yabona bafowethu, yabona uma sizokhuluma nge-racism bafowethu and sicwasane ngokwebala sisodwa la e-Afrika, leyo nto ibuhlungu kakhulu bafowethu. Kuyakhombisa ukuthi kahle kahle lama-North African ayazenzela kwikhefu, lama-North Africans ayay'behavela ngendlela abayithandayo and ikhefu ayinankinga nalokho bafowethu. Iyanyanyisa-ke lento ukuthi sicwasane sodwa singama-Africans ngokwebala, sibizane ngemfene ngoba belungu abafika nale concept yokuthi umuntu omnyama yimfene, kodwa ikhefu akazithathe isinyathelo ngalokho bafowethu. Ngibonele nanamavidiyo, niyawabona nanamavidiyo bafowethu, kodwa ikhefu ayikazithathe isinyathelo. Amavidiyo akhona available online, even now available, kodwa ikhefu akazithathe isinyathelo. Hhayi siyabonga. Laba babey'buza bafowethu ukuthi why ngisapothe i-West, nakhu iNigeria idlala ne-Algeria yini, angisazi noma yadlala ne-Algeria noma ne-Egypt, ngithi ngiyayisapotha, ngisapothe i-West, ama-North Africans amafuni. Iyona reason awaqala ukuyenza lento ama-North Africans bafowethu. Mina nje i-racism ayinandawo kimi bafowethu. Racism is no room in my heart. Racism is no room in my African people. Kodwa nawo ama-North Africans ayazenzela. Angicabangi ukuthi kahle kahle into okufanele siyipromote i-racism bafowethu. Into embi kakhulu lena. Islavery bafowethu sijule kakhulu bafowethu, siphuca umhlaba wethu, amakhosi ethu ephucwa ubukhosi babo, i-culture yethu ithwistwa, ishintshwa, nenkolo yethu ithwistwa, ishintshwa, sibizwa ngemfene ngenxa yokuthi sithathwa njengey'lwane.
lezi ama-North Africans asibiza ngazo. Laba-ke abakade besaphotha o-Morocco abakwazi ukuthi bebesaphotha shuthi le-racism. Laba kade besaphotha o-Egypt, o-Algeria, o-Tunisia abazi ukuthi kade beyisaphotha le-racism bafana bakithi. Abazi futhi ukuthi basaphotha abantu abangathandi ukuthi bebasaphothe, ababathatha njengey'mfene, abababiza ngey'mfene futhi.